Poštovani i poštovani, evo u novoj emisiji. Ovo je misterije srednjeg veka, treći deo. Oprosti mi što je majica malo izgužvana, ali šta ću. Živim sam, muško, brate, znači čarape mu ćošku staje, šalim se. Malo ćemo, vratit ću pažnje prvo na jedan komentar koji sam dobio, koji sam teška srca morao da izbrišem zbog uvreda i psovki. Uvreda prema mom narodu i psovki. Potpisao ću se čovjek kao Jovo Knežević, a ja znam da pravi Jovo Knežević nikad tako nešto ne bi napisao, a i znam ko stoji iz ovog komentara, pošto je navodio mi Bošnjaci smo ovo, mi smo Bošnjaci ovo, onda one megalomanske njihove strukture, kako samo Dubrovnik i najstariji povelj su imali Dubrovnik i Ban Kulin, ali naveo povelju Bana Kulina, ali naveo Dubrovačke povelje. Ban Kulin je bio Srbin, kao što znamo, i oženjen Srpkinjom iz doma Nemanjića. Znači, od Bela Uroša, znači njegovih potomaka. Znači, te njihove izmišljotine, znači, šta je njega opovrgao? Opovrgao ga, na primjer, pečatnim prsten kneza srpskog kneza Strojmira iz 9. veka. Knez Strojmir sigurno pečatnim prstenom nije lupao gde stigne, nego jednostavno povelje. Znači da postoje povelje iz tog perioda koje nama nisu dostupne. Dubrovački arhiv još nije potpuno istražen. Šta ćemo naći u manastir Svetog Katarina na Sinaju, gde najviše ima srpskih spomenika i rukopisa. Više nego Hilandaru. Onda sve to veličanje njihovo bosansko može sve da padne u vodu, ali oni nisu imali carstvo. Mi smo imali carstvo. I carevi su zvanični, još ima nekih nezvaničnih careva. Zvanični carevi su bili car Dušan, car Uroš, car Simeon, Dušanov brat, njegovi sinovi Jovan Uroš, Jovan Duka Uroš, to je 5. Zatim nađen je novčić Konstantina Dejanovića, gde se i on proglasio za cara, gde svedoči, piše car Kostadin na novčiću, 2000 je nađen. Znači, to je 6 careva. Šta su oni mučenici imali? Drugo, oko tvrtka, pa čovjek je dobio srpsku krunu, zato imate te ljiljane. I to je jedna, to zaista, mogu da nazovem loši potezi kneza Lazara, jer i on je za života bio samo čovjek. Sad jeste svetitelj i zaista je podneo veliku, ogromnu žrtvu, ne samo on, nego ceo srpski narod u bitki na Kosovu. Iako je, kad su Turci krenuli sa istoka, od Niša i Pirota, Srbi su ih dočekali, pobedili su ih, da se jedva Sultan Murat spasio. I bilo je više turskih vojnika na Kosovu polju. Bilo je preko 40.000 vojnika u bitki na Pločniku. Ali loši potezi su to što je oslepio Nikola Altomanovića, koji bi napravio Srbiju ponovo velikom, i što je dao krunu knezu Lazaru. Jer mi zbog te krune i tih ljiljana, što je knez Lazar, srpsku krunu koju smo dobili, i pre svega francuskog nasledstva, preko Stefana Prvovenčanog i dalje, i naših rodbinskih veza sa francuskim kraljevskim kućama, dok oni smatraju da je Kotroman nemačko ime, ne. Kotroman je jedno mesto u Bosni nastalo od Kastra Romana i zove se Kotroman, postoji i dan danas, jedno mali zaselak. Eto, oni nisu ni stigli ni to da izračunaju. A onda je rekao da nije mogao kralj Tvrtko da bude hirotonisan od srpskog patrijarha, nije bio postojao. Kako nije postojao? Jefrem prvi, Jefrem drugi i Spiridon su bili patrijarci u vreme kralja Tvrtka. Kako može da izmisli tako neku glupost? Ali ne, oni imaju sad taj neki svoj narativ, oni su neki dobri Bošnjani, a u kazane u Sarajevo su bacili 7.000 ljudi. To me niko ne govori. To je da više nego u Srebrenici. Znači, iznerviram se tako bez veze, a znam ko piše to. Ja ga pominjem ponovo. Da ne piše pod lažnim nalozima. Emire, piši pod svojim imenom. Ali najbolje bi bilo da napustiš moj kanal. Jer sljedeći put te neću pustiti tek tako da odeš. Ali bilo mi žao da obrišem taj ceo komentar, je nekoliko stotina reči. I u podlikom dio ne znam kako ono stalo, brate. I ne bi ga ni obrisao, da nije bilo uvreda. Da knez Lazar nije dao krunu
tvrtku, vi ne bi znali šta su ljiljani. Laki strajk, gasi se, rekao da pušim neku krđu. I nije mi nikad jasno, da će biti jasno, zašto je dao tvrtku na osnovu toga što je tvrtkova prabava bila ćerka kralja Dragutina. Zašto nije dao svom sinu, kojem je majka bila Nemanjić, od kralja Vukana. Od kralja Vukana je bila Nemanjić, direktnom linijom. Njen sin je direktan Nemanjić, knez Stefan, despot Stefan, tada knez Stefan, kasnije despot Stefan Lazarević. A kad smo već kod njega se dotaknemo viteških redova. Ljudi, ja ne znam zašto tolika navala na vitezove reda Zmaja. Ja ne znam, ima 50 udruženja, svi su neki veliki majstori vitezova reda Zmaja. To je mađarski katolički red, jednom da razjasnimo. Nemate nijedan dokaz da je to srpski viteški red. Postojali su srpski viteški redovi, ali ovaj nije. Ja sam igrao slučaj iz mađarskog arhiva, nabavio datum osnivanja, sve, spisak plemstva, bilo mnogo Srba među njima. I spominje se despot srpski Stefan kao prvi među jednakima. A bilo je to još Srba. Pogotovo u Ugarskoj, Pavle Bakić i ostali. A zašto toliko se forsira vitezovi reda Zmaja? To mi nikad neće biti jasno. Zašto se toliko ljudi zakačili za to? Možda se on nekome svidi, možda ne svidi, ali verujte, Srbi nisu imali vitezove reda Zmaja. Imali su vitezove, ali nisu imali taj red kao svoj. Imali su za vreme cara Dušana, pošto znamo podatak da je naručivao za svoje vitezove, znači svoj red, naručio je u jednoj turi 500, od Venecijanaca 500 šlemova, 500 mačeva, 500 oklopa i 500 štitova. Da opremi svoj viteški red. Neko kaže se zvao stup Svetog Stefana, što bi njegova krsta slava cara Dušana, znači moglo bi da se uzme to kao pravilno, ali znamo da je i sveti arhijepiskop Danilo II, kad je branio Hilandar, monah, ratnik, vitez, imao svoj monaški viteški red. Jer on spominje u žitiju kraljeve arhijepiskopa srpskih da je postojao njegova grupa monaha vitezova. Znači, grupa monaha vitezova je red. Nemamo dalje podatke o svemu tome, ali on je odbranio Hilandar od Katalonaca. Još nešto da kažem oko te povelje Bana Kulina. Nije ona najstarija. I ne može se smatrati najstarijom. Jer nju opovrgava da je 30 godina posle nje izdat zakonopravilo Svetog Save. Zakonopravilo koje je pisalo na nekim oko 400 stranica, na nekim mjestima oko preko 400 stranica. Evo to sad ću vam reći, Ilovički prepis koji je nastao na manastiru Svetog Arhangela Mihaila na Ilovici iz 1262. godine je imao 398 listova. I zamislite gde se čuva. Čuva se u biblioteci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U istoj biblioteci se čuva i najstariji prepis zakonika cara Dušana. Što će to u Zagrebu? Što ne traži neko to nazad? I zakonik cara Dušana, najstariji prepis i najstariji prepis zakonopravila Svetog Save, koje se nazvalo po ruskom krmčije. Da, jer Raški prepis, koji je nastao 1305. godine u crkvi Svetog Petra u Rastu, se čuva u Istorijskom muzeju u Moskvi. Šta ovi naši rade, brate, meni nije jasno. Ili isto kao za pse. Ja sam igrao slučaja, dok sam bio u ratu, čitao u novinama kako jedan čovek ukrštavao psa da napravi sopa srpskog odbranbenog psa, čak ga ukrštavao sa romanijskim vukom. I to je bilo lep članak, mislim Večernje novosti su bile. I sad odjednom, taj pas je postoji u vreme cara Dušana, a on sam priznao da je ukrštanjem došao do njega. Nismo tog psa imali. Nismo imali ni Silvana, nismo imali. Imali smo Šarplaninca i imali smo Hrta, to je bio vrhunski pas kod cara Dušana. Zato i postoji mesto Rti u Srbiji gde su se Hrtovi uzgajali. I to postoji, zato se i zove Hrtovi Rti. Postoji ostatak tih pasa, ali verovali negde se čuva ostatak tih pasa. U hrvatskim enklavama u Savu, to je ono, zaboravim se, Orašje na Savi, tu ima i trke Hrtova i sve to. To su Hrtovi iz našeg srednjeg veka, poreklom. Jovan Memedović je snimio emisiju Sasvim prirodno, baš emisiju o njima. Mislim da se kod njega na kanalu može to i pronaći.
Tako da i ono kao on je puštao prvo pse na neprijatelja, pa onda on išao. To su ljudi gluposti, karikiranja. Ja ne znam zašto ljudi karikiraju i pričaju gluposti o takvim stvarima kao vitezovi reda zmaja, kao psi cara Dušana, sve. Hrt je bio osnovan pas cara Dušana. Na nekim slikama, mislim na sliku dočeku u Dubrovniku Marka Murata se pojavljuje hrt. Negde, skroz, jako ga teško primetiti, stoji hrt. Skroz u pozadini. Znači da je vodio svoje lične pse, car Dušan. Hrtove. Ne silane, ne sopove, hrtove vodio. Tako da, ne znam. Ne znam čemu ta pomama na to sve. Uopšte mi neće biti jasno. Inače, isto tako je, na primjer, na Kosovo odigrano od vremena cara, on je bio car, 7. car, car Bodin, on je proglašen za cara, prema što je postao kralj Zete, Duklje. Postao je car, još je bio Srbin, potpisivao se kao Srbin i govorio je kao Srbin i govorio za sebe da je Srbin. On je kod mesta Taurisijum na Kosovu izgubio to carstvo, ali se vratio svom ocu, pa je preuzeo Dukljansko kraljevstvo. I oni su svi bili rodbinski povezani. On je postavio prvog Bela Uroša za upravnika Raške, sve to koga su nastali Nemanjići i sve su to stvari koje se lako povežu u istoriji. Samo ljudi, nemojte maštati previše. Istražujte, ali nemojte maštati previše. Pardon. Na primjer, što se kao kažem, da, postoji oko toga ko je izdajnik na Kosovu, zašto je prebačeno Brankovića? Pa iz jednog prostog razloga. Pošto je posle bitke na Kosovu, koje Vuk Branković nije bio izdajnik, satro je tursko levo krilo, razbio ga, načisto. Čak je provalio u Tursku komoru. Čovjek koji je umro u Vidinskoj tvrđavi, u tamnici i sahranjen na Svetoj gori. Šta mislite, na Svetoj gori bi dozvolili da neki izdajnik bude sahranjen? Ne. Sistem o izdaji je nastao zbog toga što je Đurađ Branković sa svojim bratom Lazarom bio protiv despota Stefana Brankovića i njegovog brata Vuka. I ta bitka je bila nerešena jer je despot Stefan pobedio Turke, koji su bili zajedno sa Đurđom Brankovićem, a despot Đurađ je pobedio Vuka Lazarevića. I onda je tu nastao mit o toj izdaji. Premontovalo se i to sve. Inače, izdajnik na Kosovu bio Dragoslav Probištipović. I to pišu i Firentinci, i Dubrovčani, čak i neki Turci to pišu, turski hroničari. Dragoslav Probištipović je bio. Dragoslav Probištipović je, mislim, nastradao u boju na Kosovu, ali do 1391. godine despot Stefan je bio knez pod tutorstvom svoje majke Milice, a onda je preuzeo sam inicijativu, i postao je knez, kasnije tek dobio titulu despota kad se vraćao iz bitke kod Angore. Ne, ili ranije dobio titulu despota, to je druga posle carske, iznad kraljevske. Despot Stefan je pogubio sina Dragoslava Probištipovića, Obrada Dragoslavića, 1391. godine kad se dočepao vlasti, zbog nevere. Mi znamo kako je to nevera bila, izdaje Kosovu. Ne bi ni znali, mnogi su negirali samo postojanje Dragoslava Probištipovića, dok 2005. godine nije otkriven novčić sa imenom Župan Dragoslav. Tako da znamo onda pouzdano ko, zašto i kako. Naprimer, rekao sam spomenuo, pronađen je novčić sa imenom Car Kostadin. To je sestrić cara Dušana, sin njegove rođene sestre. Postoji još jedna začkoljica. Ko je bio despot Ivaniš?
koji je napravio manastir Veluća i koji je vladao Šumadijom pre kneza Lazara. On je postao despot u vreme cara Dušana. Car Dušan je dodeljivao titulu despota samo carskim srodnicima. Despot Sevastokrator su bili samo carski srodnici. Ne zna se kako Jovan Grčinić, kao najbolji prijatelj, je dobio titulu despota i nije on bio Grk, iako se prezivao Grčinić, jer Ljutica Bogdan iz narodne pesme Bogdan je njegov rođeni brat. Sad tu imamo jedan sistem. Despot Ivaniš je inače verovatno bio sin kralja Vladislava II, odnosno sina koji je trebao naslediti po ugovoru u Deževi, trebao da nasledi presto umesto kralja Milutina, ali je to malverzacijama izbegnuto i on se 20 godina borio da povrati to presto. Nije to bila Srbija mirna tek tako, za vreme kralja Stefana Dečanskog, svetog kralja Stefana Dečanskog. On se borio da povrati, ali izgleda despot Ivaniš bio njegov sin. Jer car Dušan je kao kesar Vojihna, koji je sin Novaka Grebostreka. Kažu da je Novak Grebostrek bio pre toga u službi kralja Dragutina, pa prešao kod kralja Milutina, pa bio i u vreme Stefana Dečanskog u službi kralja Vladislava II, koji je inače za informaciju, jednu malo sitnu informaciju, bio oženjen najlepšom ženom, tada nas smatrala najlepšom ženom na svetu, Konstanca Morozini. Ona je bila srpska kraljica. Ćerka venecijanskog dužda Morozinija. I taj despot Ivanić se više ne spominje, iako je podizao manastire i sve to. A znači bio je carski srodnik. Od tih 12 vitezova zaverenika, za koje znamo da je postojala viteški red, ne znamo kako se zvao viteški red, a čim su zaverenici, to je viteški red. Kao što Crnu ruku možemo smatrati viteškim redom. Oficiri zaverenici. Tako su ovi oficiri zaverenici, svoju organizaciju sve imali. Možemo nabrojati čak, oni su kao zavetovali se da ubiju Murata. Možemo čak da navedemo imena nekih, nešto iz narodnih pesama, možda je fantazija, ali ne znam. A nešto je ovako. Naprimer, Nikola Vratković, odnosno Miloš Obilić. Lazar i Stefan Musić, to je 3. Milan Toplica i Ivan Kosačević, to je 5. Krajimir Oliverović, Dabiš Oliverović i Rusin Oliverović, to je 8. To su sinovi despota Jovana Olivera. Jer despot Jovan Oliver nije njegova porodica tek tako nestala kao je najmoćnija u Srbiji. Za Krajima Oliverovića imamo legendu, i da li je istina ili nije istina, ali verovatno je istina, da je imao, sad se tu dvoumi između dva dela, tražio je jednu od ove dve stvari, ili da ga pogube pre kneza Lazara, da ne vidi smrt kneza Lazara, čuveni vojvoda Krajimir, tako su ga zvali, a druga želja mu je bila da on prihvati u svoju svilenu odeždu glavu kneza Lazara. I to je zabeleženo. Znači, Krajimir Oliverović je bio živ. Kasnije je pogubljen i on na Kosovu. Jer svi, kad gledate genealogiju, svi sinovi despota Jovana Olivera su stradali, se ne spominju više posle Kosovske bitke. Znači, su stradali u Kosovskom boju. I sad još jedna stvar koja me zanimala, koju sam računao. Primjer, mi sad imamo 6,5 miliona stanovnika. 6,7. Imamo 1.300.000 u Republici Srpskoj. To je 8 miliona. Bugara nema 4-5 miliona sad u Bugarskoj. Pazite, ja uvek kažem, ovaj narod će se izvući iz krize i svega. Jer nas ima više od Bugara, a toliko smo genocida preživeli. Bugari nije jedini genocid, a njih malo. Neko kaže dijaspora, ok, super, mi imamo i dijasporu veću nego Bugari. Tako da... sad, imam još nešto. Došao posle se knjige iz 1357. godine, došao je reprinta koja se zvala, nepoznatog autora, koja se zvala Putešestvije Sir Johna Maldavila. 1357. Kako je engleski vitez išao po svetu i mapirao svet za ono vreme. Sad tu postoji stvar. Postoji grb Sankovića, sad ću vam pokazati kako izgleda. Evo, pogledajte grb Sankovića. Niko ne zna od heraldičara šta taj grb uopšte znači.
Slučajno kad sam video ovu knjigu, nađem da je Sir John Mandeville obeležio Srbiju ovim grbom. Znači, na 2 mesta se pojavlja. Šta taj grb uopšte znači? Niko ne zna. Neko starinsko predanje ili ne znam ja šta. Ko smo, šta smo, gde smo i kuda smo. To je to, kažem, još jednom bi se vratio da Bošnjaci, to je Muhamed Tunjo Filipović, njihov najveći filozof i jedan od najvećih naučnika, rekao da je lično prisustvovao, znači Muhamed Tunjo Filipović, za vreme rata njihov ambasador u Engleskoj, u Velikoj Britaniji, on je rekao da je lično čuo kako se Silajdžić i Izetbegović u holu banke u čijem se trezoru Izetbegović krio, izmislili naciju Bošnjaka. Jer kako Bosanac ne piše bosanskim jezikom, nego piše bošnjačkim. To je nonsens. Nek pišu slobodno, pišite svi slobodno, ali bez uvrede, bez omalovažavanja. Znači, to brišem koji jedan put jedan. Znači, uopšte se bakćem sa tim stvarima. Samo mi je krivo što je iskoristio ime, jer znam da i ovo Knežević to ne bi napisao, koji meni komentariše često, a ovo je neko se predstavio kao on. I to su niske podmetačine dobri Bošnjana. Koristite se sitnicama i niskim podmetačinama. A ja inače znam ko si, brate. I nećete to proći. I to si mnogo vremena uložio da napišeš onaj kilometarski komentar. Nekoliko stotina reči. Napravio sam copy-paste i stavio sam ga u brojač. To je strašno. I onda sam na kraju, da li da ga obrišem, ne obrišem, vidim uvrede, brate, ma šta, uvrede prema mom narodu i to sve brišem. To lik koji kaže da Srbija nije imala ni metropolitu, ne mitropolita, metropolitu i patrijarhu u vreme kralja Tvrtka. Pa mitropolitu to vreme nije postojala kao titula. Postoje u rano hrišćanstvu i kasnijem hrišćanstvu. U to vreme nije postojala. Imali smo, znači bio je patrijarh Jefrem I, Jefrem II i Spiridon. Svi su vladali u vreme kralja Tvrtka. Znači imao je koga da ga kruniš. Kao bosanski did je ili djed ga je krunisao. A daj, molim te, nemoj da pričaš te šarene laže. Živiš u laži, prijatelju, živiš u laži. Imao sam još jedan tekst o popu Tjedoslavu, ne znam je. Čovjek se, kao on je Bogumila, što se naziva pop. Bogumili nisu poštovali crkvu, izbjegavali su to ime, zato ne može biti crkva bosanska. Oni su izbjegavali to ime, izbjegavali su krst, prezirali su ga, a na svim stećicima imate krstove, skoro svim. I zašto se umjesto djed, njihov sveštenik koji je sahranjen kod Imotskog zove pop. Toliko, prijatelji moji, pokušat ću da emisije budu što efikasnije, da malo ubrzamo da bude svaka 3-4 dana, da ne bude ovoliko da čekate. Želim vam sve najbolje i uživajte mi. Bog vas čuvao. Svako dobro.